Okay. Mumeze mute basaza. Abakunzi bagasobanutse umunsi nabazaniye agasobanutse. Cyabindi mwihaye byo kubahereza bakabahereza agasobanuye umunsi ngiye nabazaniye agasobanutse. Sasa hano tutangiranye na Dinazoro isa nkaho irariye. Urabona ko Dinazoro uruhande rwayo hari iki? Kandi magambo irarariye. Abantu mutari mubizi mutize jewo, mutize biology. Mujye mumbaza. Dinazoro ntago ibyara iraturaga. Aha. Sasa hano uwo mwumva ni Koca. Kufatanya na Koca Studio. Agasobanutse ntabwo ari agasobanuye ni agasobanutse. Aha dufite abagabo babiri. Umwe ameze nka Fande. Turi kumwe na Fande Bayiro ndetse na Maraka. Fande Bayiro na Maraka reka turebe hari ibyo bajemo hano afata kamera arabanza rebe hakuno. We tugomba kujya hasi. Maraka afashe umugozi weza hasi. Sasa Dinazoro hano nuke neza irarariye. Dinazoro irarariye. Hafi aho ngaho arasa nkaho hari ibisiga bishaka kwirira amagi. Fande Bayiro yamanutsemo hasi ndani. Manase horo ari aba rutare rurwo urukijwe n'ibyatsi ku buryo ushobora kunyira ugahita upfa. Maraka nawe arakurikira. Maraka yagize gutya nawe arakurikira. Komeza urugendo. Sasa Dinazoro yagize gutya. Nabyuka. Bisiga biri hafi aho ngaho birashaka kwirira amagi. Agafilm urakagera ku bufatanye karakugeraho ku bufatanye na Koca Studio. Mbega ngiye ubundi mu yandi magambo ninjye Koca, ndi Koca w'abasobanuzi. Barasobanura ariko ngiye mba ndi Koca ntabwo njya kuboneka mu kazi mba ndi Koca. Iyo nabonetse abagiye gushya. Tayari Dinazoro hano hari cyashatse kwirira iki. Tangira gusakuza. Kivayo rimwe kuri rimwe. Yagafashe ijugunya hakurya. Kitabye busizori. Ako kitabye busizori. Cyari hano. Kindi kivayo. Kugira hano igisiga cyaturuye igi rya Dinazoro kirarijyana. Mwibuke neza twatangiye tubona Dinazoro irariye. Ahangaha sasa igisiga cyateruye igi kirarijyana itangira kurira. Maraka na Fande Bayiro ku rundi ruhande batangiye kuroba. We dura amafi manini wana. Mbonye ifi batangiye kureba ukuntu baroba ifi agiye gukora isosi. Kumbi igisiga cyatwaye igi kigeze mu nzira igirira gicika riragwa. Igisiga cyataye ryagi hasi. Igi ryaramanutse neza inyuma ya Fande Bayiro na Maraka aho bari kuroba rigwa aho ngaho. Dore kingo rirameneka. Igi ryaramenetse gusa indani hari ikirimo. Twibuke neza Dinazoro yari irariye. None igi ryayo riramenetse. Hasi havamo ikibwana cya Dinazoro. Avamo ikibwana cya Dinazoro. Iyi ni nayo yitwa T-Rex. Tayari. Ikibwana cyavukanye inzara sasa. Ayiwe. Cyaje hano ya ku mafi y'abandi. Cyari gitangira kuyamena. Kigira uko kigenza nacyo kirafata. Fande Bayiro mu guhindukira yikangamo. We hari ikibaye hari itagenze neza. Kijya imbere amafi yacu yabuze wana. Kumbi ikibwana cya Dinazoro cyo cyatwaye. Hari kituririye amafi. Kureba hano hari icyo bumvisha. Barategereza neza. Ubona ikibwana cya Dinazoro kirimo kirarya ifi. Tayari.
kivutse aka kanya kimenye no kurya. We kirasi ikibwana cya dinozoro kireba nkacyo. Abaje bagisatira bande bayira abanze rebe ko uko bimeze rebe byari byo. Yaje hano ahitegereza neza. We gishobora kuba cyabuze nyina, katugishyire nyina. Aba bagize impuhwe, hari ubuntu butiza uruhugi, ariko bano bagize impuhwe zitiza ubuzima. Wibuke neza dinozoro ikubonye nta miyaga yagushyiriramo. Aba ngaba bafashe ikibwana cya dinozoro bashatse kugishyira nyina. Bashyize imbere, bafashe inzira bashyira dinozoro ikibwana cya. Sasa barakomeje bajya mbere. Wibuke ko uri kukagezwaho na Koca. Bidatinze bakihava sasa dinozoro yahise yashinga ikirenge. Bakiva handi bari kurobera dinozoro isi hagera. Bane bayiro ageze ahangaha aratekereza neza. We ntacyo twibagiwe. Ngo aratekereza neza yumve ko hari ikintu babibagiwe. Nibagiwe indobani yanjye. Kansubire onge kuzana indobani yanjye. Domoro sasa subiye inyuma. Maraka subiye inyuma ajya kuzana indobani yiwe. Bane bayiro asigara hango ari kumwe na dinozoro. Yaragarutse ubuke neza isagera dinozoro. Indobani mukureba neza. Mu guhindukira abonye dinozoro yaje. Tayari nuko byagenze isi mumira wese. Bane bayiro arikanga yumvisha urusaka arikanga. We hari ibintu tagenze neza wana. Tugende tujye kureba. Yese subira inyuma. Anze kureba ko umuvandimwe ari cyaba yatabara. Kugera no sasa asanga dinozoro irahari. Arigemuye nawe arigemuye. Tayari ntabwo turamenya ko ari yo nyina yakira kibwana cyangwa se atari nyina. Kugera hano dinozoro yatangiye kumusatira nawe asubira inyuma gakeya. Sasa arijugira neza ariko bikarangira nawe ubigendeyemo. Yarayishiye ikibwana cyayo ariko ishaka kumugira nabi. Yari muri aritaza. Kureba inyuma haturuka indi dinozoro. Kumbi iriya ntago yari yo nyine y'iki kibwana. Cyane none ije yo bandi birasa ishobora kuba ari yo nyine. Gitangira kwasama. Kumbi yari muzemburi kanyoro uramutse aje kureba irasiyo. Yateranyije. Zajyaho zirarwana. Tatangiye kurwana. Uramutse ushaka kwamamaza wahamagara kuri 0785938365. Groupe yacu tukabigeza hose aho wifuza ku isi hose. Uri kumwe na Koca. Ninjye Koca abasobanuzi bavuze. Dinozoro zajyaho zirarwana. Hasi hejuru. Katurore. Ikintu cyo gitangira guhamagara nyine. Tayari iyi ngiyi yagize gutya ifatagwa kanini agahariye. Iyo nguyu yahari ati dore nyoko singasanga nyoko. Yashikirije nyina. Nta kindi yakoze. Maze kwishikiraza nyina yazisezeyeho ubundi asubira inyuma. Aza komeza misiyo yiwe. Sasa mu cyakare yazindutse za kureba umuvandimwe Maraka yarayabuze. Zindukanye na Domoro baze bareba umuvandimwe. Bafatiye ishyamba. Bageze hano hari icyo bumvise bakurayo imbunda. Fatiye kamera kureba imbere hari icyo abonye imara. Bakurayo imbunda. Ngaba tukombarutso tayari. Batararasa hari icyabaye.
mwibutsa ko bakira aho ngaho sasa afande Bayiro yabonye inzoka aritaza ashaka kwiruka ndimo natereka mwereka uzatinya urugamba sha uzageza ryari petit frere wowe tuza maze mwereka gasha sasa dore ngo Dinazoro irababona bakira aho ngaho Dinazoro yarababonye ikisi nongeye nariri isekamo urabanza irishima tayari dore ngo Dinazoro yatangira kubasatira iyo Dinazoro iteye intambwe imwe ingana nk'izawe 50 sasa abangabo barajya batera 50 Dinazoro itera intambwe imwe reka turebe ese baraza kwisiga cyangwa nabira bisasira reka turebe baje hano ku rundi ruhande gira uko bigenza araje bitsimba ahangaha sasa bakwamiye hano kugira hano barebye nyuma gatoya Dinazoro irakurikira Dinazoro yavuye irabanza yivuga ibigwi irabanza igorora imisaya ibanze yumve ko imeze neza nongeye nariye we ikisi nongeye nariye isekamo irabanza iraseka aka gafilimi kari kugeraho ku bufatanye na Koca nge Koca abasobanuzi bavuze abanga baraje bararasa tangira kuyirasa ndakubwira ko Dinazoro kuyirasa bimeze nko kuyishimashima kuyirasa yumva ari ukuyishimashima yarashe amasasu arashira amasasu yaramushiranye tayari ibi nawe agerageje kurasa naho amasasu arashira bakina igitsi bagukiniye igitsi reka turebe niba baragira amahirwe yo kuyisiga aje hano we fata hakurya ku rundi ruhande barazirika ngo bayitege aje hano baritega sasa Dinazoro irakurikira bamaze kuba barahunga bariruka narambwe natekereza ko banayihaye umwana wayo bayagiriye neza baheze n'ikigana cyayo ariko byabirenzeho shaka nabo kubisasira ibanze bagira ifunguro ry'amanywa we ngwino wagisazi we barayihamagara mukuza hano yisigwa muri wa mugozi tayari abaraje bananiwe we duhagarare oya dukomeze wane shora kwera dukurikiye arakomeza nawe arabyutse banze irebe ibyo ari byo ntanze agasuzuguro ikisi ntanze agasuzuguro yaje hano banza aruhukemo gakeya tangira kuruhuka bumva uturimbo twa Charles nibyo ahantu hashobora kwisanzwe wanaturuhuka mbo ntakomerago bazi ko hari inzoka uko umuntu ava mu byiza ajya mu bindi sasa abangabo nabo bavuye mu bibi bajya mu bindi aha inzoka irababona we mbonye ifunguro uzi ko mbonye ifunguro abangaba batuje ntago bazi ko hari icyabaye Rudomoro mu guhindukira gakeya hari icyo yumvise abona inzoka bahise babona inzoka twiruka abana batarajya kure tayari imbavu banze zikuyemo Domoro yahise aryama aho ngaho imbavu ishobora kuba izikuyemo Domoro imbaraga zabaye nkeya y'inzoka niyo imuca hejuru mbanze nkurikira uriya mushetsi wirutse tayari hano Fande Bayiro raje arayiruka agukiniye igitsi inzoka irakurikiye wibuka inyuma bari hasize Dinazoro ashobora kwiruka agahura nayo Fande Bayiro yahise aza hano arahunga yakinnye igitsi sasa arakomeza imbere gakeya mu kugera hano sasa kubitana na Dinazoro mu kugera hano sasa yasanze Dinazoro ihari Dinazoro irakubyukira sasa imbere hari Dinazoro mu kureba inyuma sasa abona inzoka yaje inyuma ye hari ikiyaga aramutse atikiye gatoya ingona yahita imurya
reka turebe ese biraza kugenda gute. Tayari Afande Bayiro agahinda karamwishe areba hepfo niho haruguru aryama hasi biramucanga. Sasa inzoka nayo yabibonye gutyo ihitiza imunyura hejuru. Banze mbonane n'uriya mushenzi ngo ni Dinazoro, byagenda bikurikira hanyuma. Ushaka kwamamaza ushobora kuduhamagara kuri 078 59 38 365. Ibikorwa byacu tukabigeza ku isi hose. Sasa uyu yarahunze. Dinazoro n'inzoka nayo birarwana, inzoka iza gutyo yipapa, Dinazoro aterura jugunya. Dinazoro atanze pasi, ifi nayo irataka. Ikizi yaharare arabibona. Tayari ndaje nawe mwikuze sha. Sasa uyu nguyu yahise ahungira mu nyubako iri hafi aho ngaho. Reka turore. Gusa Dinazoro yamubonye, amuteye imboni, yabonye ko ari hari. Hano Dinazoro bayirashe ariko yanze kwemera. Bose n'ibisebe gusa ariko yanze kwemera. Uramutse ushaka gukora indirimbo nziza ikunzwe kandi imeze neza, amafaranga make ndetse na promotion, bakwerekera hariya hirya i Rutsiro hafi y'amazi muri studio Koca studio iherereye ahitwa ngo ni amushaka wamaza amagara kuri 078 59 38 365. Yarongo yaje itsimba hano banzere ibyo ari byo. Sasa Dinazoro nayo yahuye n'ikindi kishoboye. Ahangaha yahuye n'ikibasha akagabo ngo gahimba kandi kataraza. Hari cyayinguye amaraso kirabanza kikinege gagina bidatinze yahindutse aho ngaho abanza yivuga ibigo. Yaraje asatira Dinazoro sasa hano gagera yagufatiye Dinazoro yihata manguma. Datinze mu cyakare indege yaraje, harabaje twandi tujye kureba izo Dinazoro zose tuzirangize. Afande Bayiro yazanye na bagenzi be babanze bahiga Dinazoro bazirangize, bazice bazimare. Mu kinyejana cy'uyu munsi byakugora kubona Dinazoro. We tugomba gusenya hano hose tukazica tukazirangiza bitewe n'ubwazo. Dinazoro zagiye zicwa mu buryo butandukanye bitewe n'ukuntu zari mbi cyane. Zarahizwe zose, birumvikana uyu munsi ku isi ishobora kubona na Dinazoro n'imwe isigaye. Mbega aya namwe mu mateka y'ukuntu Dinazoro zagiye zipfa. Ngo bakiraho ngagera abanjiraza yivuga ibigo. We ikisi mushyire hasi, we ikisi yageraje yivuga ibigwi. Ntabwo tuzi niba n'abashaka kubagirira nabi. Zehe yahisemo kwigendera. Abagabo baje kuri misiyo yo kwica Dinazoro zose bakazirangiza. Basoma ku mazi banze bakurikire barebe ibyo ari byo. Afande Bayiro garukanye na Rudomoro sana mugenzi wabo wundi. Bazanye na Bingo baje ari batatu none. Afande Bayiro azanye na Rudomoro bazana na Bingo. Sasa dore ngo barahingukira mu isenga Dinazoro. Dinazoro imwe yari yarabananiye noneho bahingukiye mu isenga yazo. Sasa hari Dinazoro iba yaragiye igatera amagi ikabyara ibyana ikabisiga hariya, ikajya kubihahira ikangira ikagaruka. Ahangaha rero ibyana byari byasigaye byonyine Dinazoro nyine idahari. Sasa mu kugera hano batangiye kumva urusaku. We mwese mwitegure. Wese aritegura. Ageze gutya itangira kwivuga ibintu. Byose bageze gutya babishyira hasi. Tayari byose barabyishe barabirangiza.
twibuke neza twabonaga ibibwana 4 none turabona hapfuye 3. turaza kuba tumenya ngo ikindi cyagiye hehe, gusa twabonaga byatangiye bikina ari ibibwana 4 none hasigaye 3. hagiye gusuzuma ko zapfuye koko, kureba neza abana basanga zarangiye. Sasa batarajya kure sasa hari cyavumbutse hirya cyari cyasigaye. Cyaraje bavana imbunda bararasa ngo barebe ko bakiza umuvandimwe wabo. Wamahirwe nacyo barakirangije, tayari nacyo barakishe. Ikisi amaze kubyica barerekera, basize banahaturikije kwanza. uri kumwe na Koca cyangwa se Papa Chazi, nibyo abatamuzi Koca ni Papa Chazi, nibyo aba baje kuruhukira hano. Bakiri aho ngaho hari icyo bumvise. Mwe nuko byaje kome mugenzi wabo mwe cyaramuriye, abasigaye nabo batangira kukirasa. Agiye bararasa, icyumva amasasu urasa ukagira ngo uri kugishima. Cyavuyeyo kivaho n'uburakari bwinshi, kugira ngo sasa barahunga. Gukinira igitsi kirakurikira. Koca studio niyo iri kugufasha gukurikirana kakamuvi. Barahunze sasa yukuraho grenade arohereza. Kwamaza duhamagara kuri 0785593836. Baje ku rundi ruhande banze bitsimbemo gakeya, dore baragikingirije. Undi Dinazoro kwihereza grenade niwo kwihereza umubavu, nuko yongera imbaraga. Abaje hano banze bitegereze neza aho bari ko ari safe. Barareba neza. Dinazoro yaraje, kumbi igiye kubarya biranga. Inyuma hari icyayifashe. Kumbi inyuma hari icyayifashe, ngaji haseseka yatabaye. Ngaji yanaze hariya tayari. Ngaji aratabaye, bari bapfuye. Yatangiye kwivuga ibigwe. Ikisi Ngaji avayo asatira Dinazoro hano. Dinazoro yaraturutse, agiye gukubita Dinazoro amangumi tayari. Bagire Dinazoro yakoze yamushugunye hariya hakurya. Aba barabibona. Sikije kudufasha wana, Ngaji aradufashije. Yaguye hariya Dinazoro iraza, yagukandagiye ikandagira inkondo y'intoryi. Yafashe Ngaji ikandagira inkondo y'intoryi tayari. We dufashe Ngaji wana. Bagerageje gufasha Ngaji, bagize gutya kure y'imbunda bararasa. Bakora n'umukura ko Dinazoro yarebye inyuma, irabitegereza neza. Yagize gutya ireka Ngaji, irabanza irakurikira abashenzi. Muranshaka, muranshaka. Sasa yohereje grenade. Nibutsa ko gutera Dinazoro grenade ni nko kwiha umubavu humura neza. Mbega uri kwihereza esprit. Gatsorore umwe abasasa baramushiranye sasa. Ahunga
mugenzi we nawe agerageza kurasa ariko wapi. Sasa arabashira na bombi. Ngakuraho grenade ariko yakwitabara. Yari muri habuze gatoya. Hey, Dom aratangira kureba nabi. Yewe we, ngaha banza bayirangije. Basi kureba. Kumbi ntabwo yapfuye. Kumbi iracyari nzima. Hey, kumbi iracyari nzima ntiyapfuye. Ize gutya. Zoro sasa irongera irataka. Ngagiye yaratsimbutse arakuzira. Ubuke neza ngagiye niba batabaye kare yaragarutse nanone. Yeguye igisongo hano. Rebe ko yakiza abavandimwe. Nanze agasuzuguro. Dinazoro mu gihe yari igiye kurya rubyomo. Ngagiye yaratabaye. Nuko byagenze. Dinazoro ngagiye yarayishe. Dinazoro ngagiye yarayishe. Ikisi. N'undi munsi. Atarakoreka mu gitondo kare. Ibyo bimaze kuba mu gitondo kare. Bayiro yaje hano gukora ubushakashatsi. Tange raporo. Soane yumva phone irasonye. Tana phone mu kureba sasa. Yareba umuhamagaye wari we. Yarebye asanga ibintu byacicikanye byakomeye Dinazoro yamaze abantu. Ikinyamakuru itangazamakuru ryatangiye kuvuga ibya Dinazoro hano. Egera imbere gato yareba umugenzi we uri gusarura inanasi. Ngo abonye amakuru adasanzwe. Mbere hari mugenzi we urimo arasarura inanasi hano. Ubanza arebe ibyo ari byo. He. Yarakomeje imbere gato. Sasa hari icyo yumvise. Ariko mugenzi we hariya ntabyo amenye. Mugenzi we ntabyo amenye naho kumbi Dinazoro irimo iraza. Bumvishe ikirenge cya Dinazoro irimo iraza. Ngo yikomereza akazi kiwe ntacyo yitayeho. Komereje akazi ke. Rimwe kuri rimwe. Tayari. Dinazoro iryo umuntu yarangiza igacira inanasi we. Iryo umuntu igacira inanasi. Fande Bayiro byaramucanze yikangamo. We ndaje mwikuze. Fande Bayiro yaramucanze ajugunyaga. Fande Bayiro yagize gutya arahunga. Yagukiniye igitsi. Dinazoro akurikira. Buke neza iyo umuntu ateye intambwe Dinazoro itera. Aho umuntu atera intambwe Dinazoro ihatera intambwe imwe. Tayari. Uri kumwe na Koca. Umusobanuzi. Abakunzi bagasobanuye. Uyu munsi nabazaniye agasobanutse. Sasa Dinazoro arakurikiye. Fande Bayiro arenga umuhanda. Hongera hakurya. Ahungiye mu kanivu. Fande Bayiro ahungiye mu kanivu. Sasa arebe ko yakiza amagara ye. Dinazoro akurikira amubonye. Dinazoro aramukurikiye. Arabibona. Shaka kwamaza uhamagara kuri 0785938365. Ibikorwa byacu tukabyamamaza neza ku isi yose. Sasa Fande Bayiro abonye inyubako hakurya arayikurikira. Abonye inyubako hakurya reka ahungire turebe. Kize gutya ahungira mu nyubako iri hakurya. Kugera hano. Soje amaso inyuma gatoya. Ahuza amaso na Dinazoro. Dinazoro dore ngiramubona. Dinazoro iramubona. Tayari. Dinazoro arakurikiye. Yamusanze mu nyubako sasa. Dinazoro aramukurikiye. Kugera hano ahindukije amaso gatoya bahuje amaso. Ndagufite. Dinazoro iti ndagufite. Tayari. Reka turebe. Fande Bayiro arabibona.
Sasa Dinazoro kwinjira byarinaniye kubera ubunini bwayo. Kwinjira byarayinaniye. Ndeba yarabibona. Zoro yagose inzu yose. Irayigota. Bigaragara inzu irasa naho itabamo abantu. Sasa Zoro atangiye kurembuza. We ngwino erega ntacyo ndagutwara. Ngwino. Hehe. Gaturore. Zoro itangira guseka. Ndagufite we. He, hari ifite amenyo. Bibaze none iramutse yashizeho kurugati. Hari ifite amenyo iri mu Dinazoro iri mu bintu bifite amenyo meza. Hari abantu natwe duseka nakoreka ceceka. Uyu nguyu yavuyeho afata telefone. Arahamagara rebe ko yabona ubutabazi. Mugahera Domora arimo kwitoza kurasa, ndari kumuhamagara. Nze gutya yitaba telefone. We natewe munabare ndi munyubako itabamo abantu tayari. Ehe nguye turaje we kwakiye bahise baberekera bajya gutabara. Wewe mbanguke we napfuye mbanguke. He tangira gutabaza. Sasa Dinazoro hano yararakaye iramwumva tangira kumusenyeraho inzu. Nta soni urimo uranansakuriza nta soni. He baje hano bafata indege. Araje hano burira indege barebe ko bajya gutabara umuvandimwe. Ayari uri kumwe na Koca cyangwa se Papa Charles nibyo. Barerekeye Domoro yahera mugenzi we hariya bagiye gutabara. He baje hano kuri ruhande. Baje hano reko batabara umuvandimwe. Domoro azanye na bana. Azanye na bana hano barebe ko batabara umuvandimwe. Tayari. Kugira hano babonye ikirenge cya Dinazoro akandagiye. Babonye ikirenge. Sasa none hano Dinazoro akandagiye ugira ngo ni korari yahanyuze. We iki se kirenge cya Dinazoro wana? Kaza kuri iki kirenge. Bakurikiye ikirenge cya Dinazoro agiye. Ni Domo. Azanye na bana baje gutabara umuvandimwe wabo. Tayari. Kugera hano sasa banyuze muri ka kanivo ahandi kuko ahandi afande bayiro yanyuze. Barinjiramo indani. Barinjiye. We guma aho ngaho nanjye ngiye gutabara umuvandimwe. Nagumye hakurya ndaguma hakuno rambuka. Ndambuka umuhanda. Hey. Domora yarambutse. Banasigara hano. Ashe kamera yarebe ibyo ari byo. Sasa Domora arakomeje hano reko ajya gutabara. Ushaka gukora indirimbo nziza ikunzwe, ushaka na promotion, ushobora kugana Koca Studio ikorera i Rutsiro ariko Kongo Nile. Bakabikora neza cyane ku buryo birenze uko ubyifuza. Ushaka kwamamaza hamagara 0785938665 kuroba bya bigere ku isi hose. Sasa Domoro araje hano arareba kurebamo indani abona bayiro. He sasa aritegereza neza agaha gato kidoga acunze nabi nawe Dinazoro yahita imurya. Arabanza aritegura neza. Aje hano kuri uruhande ariko ko yatabara umuvandimwe. Bane bayira hano aramusifura. He aramusifura.
we tugende. Twagiye wana, twagiye. Sasa bana hano mu kureba we yaje wana. He Dinazoro yarababonye sasa irarakara. Nongeye nariye. Ati muri kwiyongera. Yari umwe none mubaye batatu nongeye nariye. Ikisi Dinazoro yabirakariyemo. Ahanga Dinazoro yarakurikiye. Babakina igitsi. Bagukiniye igitsi sasa. Bagukiniye igitsi batabaye fande bayiro. Reka turebe. Hey, reka turore. Sasa bana yaraje abasinepe. Dinazoro yarakurikiye. Mukogera hano. Sasa bana bageze hano. Fande bayiro nananirwa. Domora aramwego. Irukanga yagumye hano. Dinazoro imugeraho ararasa biranga rashe biranga baye muri kwishima. Sasa yakuyemo ingofero hano tumye neza mfite isuku. Hey, yarabanje kuramo ingofero tinjya neza mfite isuku. Rudomoro nuko byagenze. Sasa igiye gukurikizaho bayiro fande bayiro. Bana hari cyohereje. He bana yohereje isasu. Sasa Dinazoro sasa umukanwa. Dinazoro acitse intege. Sasa hariya birashe mu kanwa ubu yemeje. Nuko byagenze. Tayari bayiro nuko yarokotse. Bana aramurokoye. Tayari bana yagize gutyaza hafi ahangaha arebe ko ayirangije. Mukureba neza sanga Dinazoro yari yangije. Nuko gafilimi karangiye. Nuko tugasoje.